Hello guys, welcome back once again. So, manu bhala ase gona hope kuri ase. Apni ange updates digina Myanmar Naga laga. Itu duk opor especially church kininga bonao koina itu updates dina aise. So sometimes mahan kita jeriti laga process kuri jai itu problem to hotai ekta ini aulai thake. But this time ki hoise account bi itu kuntu missionary ase tade kam kora mahan Naga brothers brother ekta tai laga account set up kurina thakise. But achanakte itu laga account to block hoi jaise. 1-2 rupees to jao pare ase, but some huge amount 1,500 ekan into try kurishikule jawle na para ekta jaga hoi jaise. Etu karone kali achanak itu khobor ahigina moi contact kurise itu brother bra itu time de moila account set up kora. Apni khan description khan de itu dia jani thakibo ki account de problem ekta olai ase koigena. Etu karone itu video ekta Bishi manu moi call ahe jai ase contact number dia karne do transact kule try kuri ase aro transaction to na jai kinia kurbo ina type te hoi gina eniga bishi manu call kuri ase edu karne etia dibule cheerful givers kan dibule mon howa thaka kan confuse hoi gina na thakiu karne etia short time ekta karne moila account tade set up kuri dia ase de koina kundu scanner ase and account number etu sob to moi laga ase aro apni khan ke be etu koi dia ase ki scanner de bishi bak to chuli ase de etu do business account de or jeriti la account de set up kora karne to para tak to mohan scanner de try kurle bhal ase koina first day etu koi dia ase and secondly apni khan la opor de kipa ekta updates diulo mon thaka etia tak majore jeriti etu brother la hat te kiman poisa ahigena ase etu laga updates bi apni khan ke pura etu details kurle ase aro sponsorship pi kunwa pa laga khopor aji brother kuntu missionary asi taido moila khorda he jabo aigina mokhan plain kuri asi ite account bi lo problem ho garne etu karne lamba iniga updates na dina moi aro journey jai jai sigule dikta ekta amni an bi du huniulo mon hobo etu karne itia tak majore jeredi olop solop ahili bi etu highlight kora time pura amni an ke details kuri dia la time ekta manibo at the same time kali rati etu set up kora bishide kiman poisa ahe ase itu khan bi amni khan la opode etu khan sob koi di bole ase koina viewers khan la opode etu janai di ase yes itu koi di ase amni khan ke aji etu kuntu missionary ase tate Myanmar de kora Naga brother ektai ase taido yate moila osore ahe jable ase etu kane mahan live jerity ekta etu account khan de phat problems kan hoi thake etu kane do live jerity ekta bonao kane mohan plan kuri ase etu kane viewers kan itiarak majore kun bra prayer model and your good comments mohan prodi ase amni ang sob ke things di ase aro na rukhi gina etu live video ke amni an bi join kuri di gina nichu kiman pari ase etu model ko karne amni an opore request kore ase timing do by 6 by start kuna 1 hours or just say 1 hours na ininga la type te live jawle playing kuri ase etu karne 6 te man sob eki logode log paude go gina viewers kan yate kiman manu itia sa manu kan moram brai to video etia cheerful givers kan la hatte pongjo karne moram se to video apni kan circulate kurigina nichu status te or platform de or group kan de etu short video ekta ekbar pothai dibi kurigina viewers kan la opore janai di ase aro agere konisna itia tak majore kiman contribution ahigina ase etu kan updates bi aji apni ke dibo at the same time live te kiman ahe ase etu ekla noigina etu mahan missionary kuntu tate kam kuri ase etu pura story ta han la stories kan tai narrate kora time ekta thakibo kogina apni han la opor etu koi di ase thank you so much for watching and see you in the next video if I know love that